So uthi uyanga. Kuyabe kungcono kakhulu. Ngithi ukuthi uthi uyangaphi? Angithi kuyabe kungcono kakhulu anti ukuthi ngiphume maybe ngahlangana nabanye abantu abangakwanisa ukuthi bandithengele impahla. Bakuthi Wafuka wathula mahlalela ngekhisimusi wena. Ngitsho ukuthi ngicabanga ukuthi ngiyaqoka kumbe ukuthini. So wena kuyabe kungcono ukuthi ngcono mphume ngithola omunye umuntu ongandithengeli. So uzondela ikhisimusi. Anizondanga yisathi but ngiyakutshela angithi ngiyakutshela wavuka wathula. Uzondela ibilo kuzeni ibirthday kaJesu Kristu. Wathula anakwenzakala. Ngithi ukuthi uzondela ibirthday kaJesu Kristu. Ibirthday yakho. Kuyabe kuyazakala. Ibirthday yakho. Kuyabe kuyazakala ukuthi umuntu bayathengela. Abantu kumele bazonde abantu baseGararia le. Ngikhangela oMaria oAbraham konke eBethlehem ensimini yaseEden abantu ababekhona abazi kahle ngebirthday kaJesu. Wenza wakho kungcolile mahlala. Kungcolile ngebirthday kaJesu. Ngeyakho ibirthday yakho. Kungcono mphume. Ngebirthday yakho Ngithi ngihlupha. ngcono mphume ngihambe ngiyabathola abantu abandithengelayo anti ngihawukela abanye mina bethama tupisi. Uzondela ibirthday engaso yakho. Ibirthday kaJesu Christmas. It's okay mahlalela. Yikho ngikutshela khona. Hlala phela Izwana ngikutshela. Hlala lezi. Lalela ungawomisa ikhanda sakutshela. Ibirthday kaJesu liya. Abantu kumele bazonde abantu baseGararia. Hayi but kuyayaziwa. Mana abantu baseBethlehem yibo kumele bahlupheke ngebirthday kaJesu. Uyangizwa? Angithi ngekela ngisakhuluma lawe. Ubathola ungamthola umuntu oyenza njengami. Nga ungabhode emhlabeni ngiyabuza. Ungamthola umuntu oyenza njengami. Mahlalela ngiqoke nzima mina. Ngenze ngiqoke nzima. Uyangikhangela kumbe kule 10 la. Buya ngapha. Ikhangele. Buya ngapha.